building permission chungcha nga tepo amuang ti kha ani chinani khamia khan na theitop kan chua software third tepo kha kan siamani ti chuan mai ro chu software siam kha an mai lawa an siam zo mai theilawa tam top lama khan siam zo kha ani ta a ti chuan khami software thar le a hlui man kop chung khan tlemin sukuk video kha mani amai ro chu khang software nu hlui mi zong kha December tha khan clear vek ani ta a tin tuna hian OBPAS 2.1 kan tia chumi software thar chu man ani me kani chumi a chuanin kha keimani MNF sarkar kalta ina kan bo zui keimani tho ra kha ani ve a tin tuna hianin khami khaman ani to a kumin chunga ringot bo hianin building permission hi zali somkwa pek chwa ani to ani chuwang chuan tuna hian building permission hi chak takin tuna hianin kalpui ani theito dona ni som pani chungin kan technical person tena anti dik ani chuan ni som pani chungin tuna hian pek zar hi ani to ani heng hi ZPM hoin nikin loka an mani ti thatangin an ron soile dona chuwang chuan hei ke mani MNF ina kan thora ani ti hi voinia hian kan sia ta tha in ka sia chu kan kuang ve shim dua tin voinia hang kan din swata ka chuan kan soi lan ve le sham du chu MC tun kan tam 21 to 26 kalta khanin na thok thalo kan ni lawani ti hi voinia hian ka soi dua hei tuna hianin sum min pek tlaya wanga sarkari na sum min pek tlaya wanga 24-25 sum mantur tuna ron kalbe kan nei hi crore somli panga plus hi mantur hi tuna hianin in chopsa mek hi omani tin 26-27 hemi 16 finance commission kan ti hemi a hianin 26-27 bi katan hianin noi crore somli pakwa a omboka tichuan tuna hian AMC ina tuntam thara bultan na tur hi crore somkwa pani plus ani chuwang chuanin heng hi ale lama chuanin kan lo tho that to na AMC kal to ina kan lo tho that na azar ani ti kha mi puite po hian kan sia ta tha in ka sia